laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وترك الأمة على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله جل وعلا يأمر عباده المؤمنين بخلق التعاون قائلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيأمرهم سبحانه أن يكونوا جميعا أعوانا على البر وأعوانا على التقوى وأعوانا على كل أمر يحبه الله ويرضاه لعباده وينهاهم أن يتعاونوا على الإثم والعدوان وعن كل أمر يبغضه الله تعالى. وهذه الآية الكريمة أصل في التعاون بين المسلمين وأصل في وجوب التعاون بين الأمة الإسلامية على الخير والهدى وأصل عظيم كذلك في تحذيرهم من أن يكونوا أعوانا للشيطان في الشر والبلاء والفتن. يتورن انتبتني الله جل جلاله وكانكو تو ومراك بديت إذن سيدتو وندالا عنده دور سنا كانكو الله كلا كوريواكم تيونا كانكو سبحانه وتعالى ريدا وانغال كونغال ميري en seedi to do annabajo teddudo Muhammad ibn Abdullah
ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko arsalahu llahu rahmatan lil alamin. allahu nelirimo yurmede wonande ndeɗo tagore fii yo wonanɓe yeeso, fii yo yamirɓe o haɗaɓe, o holla ɓe laawol yahaymo ngol ka allah. o darani ɗum hattirde daranade, o accaɗi hay hunde, wonaka konguɗi, wonaka kuuɗe, wonaka findeji, hay hunde ko naɓata aljanna o accaɗi sowona o ɓangini ɗum ko atti o fatade. kala bone, kala lorra ko bani adama watta ɗo tawa tampinemo ko annoɗo e galahira nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rentini faade e mum. yo allah o ɓeydanɓe kisi e kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala ñemtinɗoɓe ha darnol ngal daro. si ɗum noon feƴƴi musidɓe julɓe nene gotoɓe, hule allahu tabaraka wa taala yamirede neɗɗanke yo huulu allah ɗum ko nafoore wonandemo. ɓurɗo moƴƴude e mofteɗen fof o noddama inde makko nden ya ayyuhan nabiyu taqillah. si tawi nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o noddama noddandu hertindu yo huulu allah, ko honɗum wiwɗa an e min se wiyama yo huulu allah. haray nde ɗo yamirore goto fof no hani ƴettude ɓanna takko mum. kala jumare, kala julɗo ka ƴetti yewtere tawi ko fi diina o yewtata, o nodday gonɗiɓe ɓen o yamiraɓe hulugol allah fi hon. ko waɗi noon kulol allah ngol ko ngol woni hakkunde ma an e boneji ɗi allah harmini ɗi. foti noon ɗin boneji ko lorrayɗi bani adama ɗimmo ma ko lorrayɗi ma an neɗɗanke on, saabu faggitagol ɗi telen ma e allah tabaraka wa taala ɓayɗi lorrata allah kañum. ko kulol allah ngal wonata hakkunde ma e majji. ka yiwɗa neɗɗo wakkilike yeddude allah o fanɗi jamɗi, ka yiiɗa neɗɗanke suusi yeddude allah o lundomo o, e kala alhaali andu ko kulol allah ngol mankirimo. sindo harangol no ka ɓernde makko no tabiti, o suusata haraymo mari ɗon gardi e molanaɗo ko ko wiyete kulol allah taqwa, koyno sakkomo e waɗugol ɗe golle ɗe allah tabaraka wa taala haɗi. ɗe golle ɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗi ko ronkugol mo hulde allah ngol, ma tawgol kulol makko allah ngol heno feeɓeli ka ɓernde makko, ko ɗum puusimo ha tawi o faggitoto bakkatuji ɗi allah rentini ɗin e mum. ko ɗum watta ha tawa mo wawi jooɗade tawa o daranaki yamiroje ɗe allah yamiri ɗe. tawi mo andi ɗum ɗo ko l'islamu noddi faade ɗum, l'islamu yamiri ɗum, hino fawi baraji molanaɗe e waɗugol gollal ngal, kono ɓay tunkulol allah ngol tiiɗa ka ɓernde, ɗum watta ha neɗɗanke o jooɗo o ama o ronka wadde golle moƴƴere. ko ɗum waɗi julɗo no hani ɗaɓɓutude ko wiyete kulol allah ngol, o eto ha ɗum heewa ka ɓernde makko, fiyo ɗum waɗɗinanmo waɗugol yamiraɗ ɗin e woɓɓitagol mo haɗaɗi ɗum. hara yande musidɓe jul, allahu seniɗo taguɗo en o tagiri en fii rewgol mo kanko allah tun, o yamiri jiyaɓe makko ɓen fof tenti gonɗinɓe allah ɓen gikku wallodiral hakkundeji maɓɓe. ka o wiɗon e suratul maida, ɓawo nde o noddi julɓe ɓe ya ayuha alladina amanu awfu bil uqud, kono yo gonɗinɓe allah timmine findeji ɗi haldita ɗon ɗin. ala finde jande, finde ɓurde mawnude, ala ahadi tentundi ha hewtiti ahadi ɗi bani adama ƴettude allah ndin, alastu bi rabbikum qalu bala. ene wona min jeeyi on ko an jeey men allah, ndi aadi ɗo hakkunde ma an e allah, o convention wonɗo hakkunde ma e allah rewaymo a yeddatama, ala ahadi, ala finde ɓurde tiiɗude ha hetti ndiɗo ahadi. ɓawde allah yamiri julɓeɓe yoɓe hunnundi ahadi, o wii ka sakkitode ayeje ɗen, o wii tawanu alal birri wa taqwa, wallodire onon julɓeɓen hoore ɗiggere e hoore moƴƴuki e hoore hulugol allah. o wi wala taawanu alal ismi wal udwan, yamirore e haɗore e aya goto, ayaji jokkodirde. wallodire e ko moƴƴi kon wotaw wallodire e ko bondi kon. yamirore nden tunno wawno yonde, kono ɓay bani adama no yoori hoore, allahu tabaraka wa taala yi taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan. tade o wallodire hoore bakkati, taw wallodire ko non taw saabu ha heɓon goofi
o taw wallodira heɓon konanta on sabu lorrade ko Allah tabaraka wa taala wo taw wallodiri kadi hoore jeggitugo ɗe hoore haqqeji yimɓe ɓen Allah subhanahu wa taala watti ɗo wattakullah hule Allah fi wonno hulanton Allah inna allaha shadidul iqab Allah ko tiiɗuɗo lette hulu Allah fi wota ɗe lette ɗe Allah wino tiiɗi wota ɗe hewti hulu Allah tabaraka wa taala Allah o seniɗo yamiri jiyaɓe ɓen ɗo yoɓe woni hawtodirɓe yoɓe woni moɓodirɓe wallodiroɓe hoore ɗiggere nden wallodiroɓe hoore kulol Allah ngol wallodiroɓe e kala hunde wonede saabu ha Allah welto waɗi si Allah tabaraka wa taala weltike jiyaɓe ɓen tigui ande Allah weltike yoɓe wallodiri e kala hunde tawde wewlinayi Allah subhanahu wa taala saabu golle maɓɓe ɗen o haɗi jiyaɓe ɓen e wallodirgol e kala ko wonata saabu ha bakkatu heeɓo waɗi ko bakkatuji ɗin falloyta bani adama yahugol aljanna ko jaggitugol ngol wonata saabu ha Allah tikka ko si Allah tikki yimɓe ɓen ɓe heɓa lorra ko tikki kon e hoore ndiɗo leydi ɓe sakkitore a bone o yawmal qiyama si ɓe maayi ɓe tubaɗo Allah tan o rentini ɓe e kala hunde tikkinede Allah hare oɗo aya ka suratul maida aya ɗiɗaɓo on oɗo ko lasli molanaɗo ko tugalal janal ko bindere jande nde julɓe ɓen noddayoɓe daro e hoore mum fi yoɓe wallidir hakkude maɓɓe yo julɗo humtan julɗo mum haaju yiw julɗo no maapi hara habbaki ha ara o wullaka ma o wowla dana e ɓale o wowla ko feewi e ko ɓoyli fiituya wallumo yonima a julɗo andugol julɗo mo siɗɗo maɗa on no maapi wallamo yowa maapunde nde o maapi nden madama Allah tabaraka wa taala no yolɗinanma ko hiɗa walliramo no gasa hara ko feere moƴƴere o mankira Allah no okkorma haqqille miijitagol e taskagol noddu o mo siɗɗo ma walliramo feere maɗa nden hay sa jonnali mo mbuɗo wallito mo siɗɗo ma madama andimo tampi ɗum ko yamiraɗum hakkundeji julɓe men wallitagol mo e hoore ko nafatamo kon ka arna ɗo e wallitagol mo e hoore ko nafatamo kon ka lahira oɗo aya ko lasri molanaɗo fi noddugol umma islamiya on julɓe wiɓe ɓen la ilaha illallah muhammadun rasulullah e kala e hoore leydi ndin kaɓe woniri wo none maɓɓe on no wayi wo kolerji ɗin no sertiri wo ɗenɗe ɗen no sertiri wo yoɓe ono yadan wahidan jungo woto fi noddugol faade e moƴƴere noddugol faade e peewal oɗo aya ko lasli molanaɗo fi rentingol umma islamiya on nde ɓe wonata wallodiroɓe e hoore cheytan walliditoɓe oɗo cheytane gaño neɗɗanki mo Allah tabaraka wa taala yeeti en innahu lakum aduwun fattakiduhu aduwa a waɗey seytane o wonande on ko gaño mo wono ɓiɓɓe adama ɓen jogitemo gaño innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sarir seytane ko noddata jamamum o ko noddata groupe mum notiɓe ɗum ɓen ko fi ha ɓe jeyoyeɓe nge yitoyetenge sairi yo Allah tabaraka wa taala tan ibadallah inna min at-ta'awuni ala al-birri wat-taqwa أن يتعاون المجتمع المسلم في الدعوة إلى إطفاء نار الفتن وبث روح المحبة بينهم في إظهار الألفة والإخاء على تحصيل مصالحهم ودفع المضار عنهم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فالمسلم يفرح لفرح أخيه المسلم ويسر بما أسر أخاه ويتعلم لألمه ومن التعاون بين المسلمين التناصح بينهم والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر لقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أنا مسيب بجول نجيا أولو نرال كدقر كقول الله nde umma islamiya o nde jama julɓe ɓen hara ɓe darali leñi hakkude maɓɓe ɓe darali moyen ɓe darali darja ɓe ndara tun kalima moɓidirɗo ɓe on hawtidirɗo ɓe on ɗum woni la ilaha illallah
muhammadun rasulullah ta ɓe darali kawon tigi iwri ɓe darali leñol makko ngol ɓe darali gorol makko ɓe darali capacité makko ka jawdu ta na ɗum ɓe daari laysa min hadihi nawahi bal min nahiyati diniya al insanu yashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah wa akuka ko ɗon darete haray ko ɓeeɗo wiwɓe ngol konngol ɓe waɗira sabu jooma konngol ngol allahu tabaraka wa taala ɓe mooɓodira ɓe wallidira ɓe nodda faade e ɗanningol yiite fitna ngen yiite fitna huɓɓuge hen hakkunde julɓe ɓen ngal konnodiral e ndi gañanindi e ɗan guddan e tawgol gooto fof faalaka ɗimmo mum faalanaka mo moƴƴere o faala o ka o lorroto tun o fitna ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam makono o da'uha fa innaha muntina oɗo terte o ko hunde luɓude ni alkabaliya nelaaɗo makir yo julɓe ɓe woɗɗito ɗum ko hunde luɓude noon haray etagol hange yiite ɗo ɗano hakkude julɓe ɓen ɗum no waɗɗi e ñenen ɓeɗo julɓe goto fof e mberetaga muɗum on beru ko allah tabaraka wa taala newnanimo kon ɓe wallidira ha jiggol e yurmede e wallidiral e wowodiral ɗum woni hakkudeji julɓe ɓen fi ha ɓe heɓa nafoore konko ɓe waɗi ɗon lorra kan duño e maɓɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗani en misal fiino julɓe ɓen hani wawde noon nelaɗo maaki misal yimɓe gonɗinɓe allah ɓen ka yiɗidirgol maɓɓe ka yurmodiral maɓɓe ka jokkodiral maɓɓe e ka jogodiral maɓɓe hiɓe waɗi wono ɓandu wooturu ɓandu neɗɗanke on ndu wawata sendade si tawi woni teru gotun e tere maɗa ɗen ambani adama musima hay si tawi ko ñiire maɗa nden ma si tawi ko kolluma toso kunkun teru gotun ɓurko fandude e tere maɗa ɗen si muusi ɓandu hedditin ɗum fof noddodiray are wallen kum kollum are wallen nde ñiiri nde musa ɓandu ndu ko ni wayi si wondu muusima ɗo guite ɗen ɗanota ɓandu hedditin ɗum fof ndu ɗanota ko fi kollu ndu muusuma fi won ɗum ko ɓandu hedditin ɗum muusa o woye ndundu muusa ndundu selli kayru ko kollum kun tun nanga kono ɓay kollum kun koye ɓandu ndun jeeya tere hedditiɗen fof wimen ɗanota ko saabu kun kollum ɗon muusa julɓe ɓen ko ni haani wawde ko ni ɓe wawno ñande ɓe fowluno ndu adunaru ɗo tawi kamɓe laami kamɓe wolata e hoore leydi ko ni ɓe wawno tawi julɗo si memama ɗo julɗo wonɗo ɓurɗo ka woɗɗude toon tawimo mapani oɗo wallitoremo e mbeɗataka makko kono nde tawno yehi ha julɓe ɓen waɗi korum am mbeɗumamo kala e alhaali mum toon leydi ɓe e jama mum jama ɓe kadi e gorol mum gorol ɓe e leñol mum leñol ɓe e yimɓe mum ko sagande ɗum ɗo wanno ɗi lorraji ɗo yehi ha tawi hande l'islam o jasiri saabu men enen julɓe ɓen ko jasoɗen ɓeɗo mofte ko mofte tedduɗe ummatun a'azzana llah limada bil islam ko mofte ɗe allah teddiniri saabu kaɗo diina ida btagayna al izzata bi gayrihi adallana llah kama qala omar bne rabbil asis se ɗaɓɓiti teddungal goo tawanaka nder l'islam allah tabaraka wa taala hoynayi yo allah dambe haray fiyo moƴƴere heɓo hakkude julɓe ɓen lorra yo martu ko ni ɓe hani wawde wano nduɗo ɓandu ndu tawata si tawi woni teru gotu muusi tere hedditiɗɗen fof heɓay ko wiyete kon caru guite tawaɗanotako heɓa ko wiyete muuseni saabu kunda teru no muusa juɗo ɓen ko ni ɓe hani wawde hay so tawinani wawɗen kono ko ɗo nodda ɗayi e won en etoto waɗen jihad jihadi ni ko jihadu nafs haɓe wonkiji meɗen nin ha wa en wano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe wawno noon ɓay pelleto ko aljanna ɓe faalano ene kadi ko aljanna faalaɗo yo allah sukre haray neɗɗo julɗo o weltoray saabu welo julɗo makko julɗo musidɗo makko on weltinamo taw ko julɗo musidɗo makko heeɓi moƴƴere julɗo ko ni hani wawde a hana tikkude so tawi julɗo musidɗo ma heeɓi moƴƴere o muuse ka ɓernde makko fiiɓay julɗo musidɗo makko heeɓi muusede ɓe wallodira hakkude maɓɓe saabu laaɓodirgol yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni saabu noon jomiraɗo subhanahu wa taala o wi'i e suratu tawba o inni gonɗinɓe worɓe ɓen e gonɗinɓe rewɓe ɓen yoga maɓɓe woni waliyu yoga maɓɓe woni weldiɓɓe yoga haray hiɓe yamira ko moƴƴi hiɓe haɗa ko boni hiɓe ñinna julde nden hiɓe itta zakka on hiɓe ɗofto allah ene laaɗo allah wi ɓe jogiiɓe ɗi sifaji ɗo sa yarhamuhumullah allah yurminaɓe yo allah tabaraka wa taala yurmin inna allaha azizun hakim falmuslimu lhaq huwa alladi yataawanu ma ahli wa ihwani wa yusaidum ala qadai hawaijihim wa taysiri masalihihim bi qawli nabiyi sallllahu alayhi wa sallam
inda allahi khazainu lkhayri wa shar mafatihuha rijal fatuba liman ja'alahu miftahan lilkhayr wa miglaqan lilshar wa waylun liman ja'alahu miftahan lilshar. hari julɗo gongajo ko on mo tawata wallitoto yimɓe ɗimmoɓe mum ɓen julɓe ɓen musidɓe makko ɓe nene goto makko ɓen ka diina o wallitotoɓe o e haajuji maɓɓe ɗin huntugol haajuji maɓɓe ɗin e newi nangol ɓe naforeji ɗi ɓe faala ɗin. sabu nelaɗo sallllahu alayhi w sallam ɓe maaki koye junngo allah ɗum cottirɗe ngalu ngu koye junngo makko cottirɗe saabeje moƴƴere nden fof woni bone on kadi ko kanko tabaraka wa taala woni ko tagi kanko hottirta. hare noon saabije ɗum ɗo ɗen koye junngo yimɓe ɓe woni junngo worɓe ɓen. haray malal wonani neɗɗanke mo tawata kanko ni saabiwal moƴƴere nden kala ka o yaari juɗɗo ɓen heɓay nafoore mum malore wonani siko ka marché yaɗa tawɗamo telen ka o woniri ɗon julɗo lorrota telen siko ka biro tawɗamo ko o julɗo haaju maɗa on huntoray ɓay a tawi julɗo ka biro ɗon siko yatali tawɗamo ko ño'o ma ko o watto machine ɓay tun ko julɗo tawɗa a hewti haaju ma on sotta joni a lorrota ko hande kadi ɓay tun ko julɗo tawɗa. haala shara miftahan lil khayr oɗo woni saabiwal moƴƴere julɓe ɓen ko ni hanuno wonde kono ma al asafu shadid al amru laysa kadalik fiyake o nani woniri hande goto fof hoolaki ɗimmo mum o sabu honɗum sabu jamfa e hoɗo e bonki ko ɓe julɓe rondi hande si wona ɓe allah tabaraka wa taala yurmini ɓen wa qalilu mahum no fanni ɓen ha ɓe tawa tan are tawa on tigi nokku mum makko ko weltoɗa wewla ɓerde maɗa nden fowto ɓay a tawi julɗo ɗum ɗo eno fanɗi ha ndaare tu hay ka santiyeji men a heeɓi ɗo a degidiri ɗo haɓi ɗo mbugeɗa faala dallu ɗo suudu kala maçonji mo ƴettuɗa kala ourejo mo ƴettuɗa ko be joɗoɗa ayna fi hol diina o kam wawatama sakkade e jamfagol ma hulol allah o ngol wawali darade sakkomo e toñugol ma ñaama haqqe maɗa on haldi a yoɓaymo tel koya sowdu matériel adda ko holno ƴettani ɗi matériel ji o bonnoyi holno ƴettani ɗi o wujji o suuɗo julɗo yo ƴettu siman jiiɓaɗo yaha yeeyoya ajaban no hawnani en ha wallahi lazim yimɓe ɓe yoɓe hulo allah goto fof e moƴƴintin alaali muɗum on etoɗa ha wona saabiwal moƴƴere tawa telen ka wonirɗa ɗon julɓe ɓe lorrota telen ta si goɗɗo mapike ha o hewtika ma ko a julɗo moodi ko o ɗaɓɓata ko heɓay ɗum e junngo ma laaɓanede reedu hollede goonga wallitede tawa ɗum heɓoto e junngo ma kono so tawi woni o hewtay ka ma tawa sinda o gollodude ɗum ɓe wona julɓe ɓe ɗum ɗon hawni wallahi ɗum ɗon hawni ko ko woni noon ka yaasiɗen anndi ɓay pellete ɗen jinɗuɗe enen ɗo fof mo kala no heɓude haaju e nokkeri ɗi ɗen anndi sa yeya tawi ko kaari won toon eko kaari e won toon ɗen anndi alhaali jiɗi mawɗi hulen allah tabaraka wa taala eto ɗen hawanen saabiwal moƴƴere tawi wonano saabiwal bone haray bakkatu lette wonani kala won ɗo saabiwal lorra wonande juɗo men tawa ka arɗo tawma ka wonirɗa ɗo wo haray o heɓali moƴƴere o heɓali ko faala kon aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اعلموا أن التعاون بين المسلمين صفة حسنة وحميدة ودعامة قوية من دعائم الإسلام فما نالت أمة العيش والاستقرار إلا بالتعاون بين أفرادها في جلب الخير ودفع الشر وما فاز شعب بالتقدم والرخاء إلا بالتعاون الصادق الذي لا غش فيه وليس لأجل مصلحة فردية بل مصلحة يعود نفعه إلى الجميع أو دفع مضرة عنهم ويكونون كالبنيان يشد بعضه بعضا يتورن ودني الله تبارك وتعالى تبتنيم battane moƴƴeren ko wonani ko yimɓe huloɓe allah ɓen yawmal qiyama yo allah waɗon huloɓe allah jaggitugol ala sona yimɓe toñoɓen ɗo seedo ala hannude o dewal sona kanko allah kanko tun o mara kafe diɗɗo ɗo seedo oɗo annabijo mouhammad ko jiyaɗo makko ko neraɗo makko yo allah juuɗo e makko hisnama kanko e kala ñentinɗomo hadanal ngal daro feƴƴiɗo musidɓe julɓe jiyaɓe allah ande no jeeya e wallodirgol ngol hakkude julɓe ɓen ma ngal wallodiral hakkudeji julɓe ɓen ko sifa ko mbaaɗi ko noone moƴƴo yettaɗo ko allahu tabaraka wa taala yettaɗo kadi e juuɗe yimɓe ɓen saabu noon o riminayi ko moƴƴi
ko tugalal janal e tugale kaɗo dinal islam mofte wo mofte ɗe heɓata nguure moƴƴo e taɓitugol e deeƴugol e leydi kadi on ɗon si wona si ɓe wallodiri hakkunde maɓɓe poɗugol nafoore e ka doñugol lorla population wo population peuple wo peuple o avancata o yarata yeeso o développata si wona taw hara ɓe wallodiri hakkundeji maɓɓe tawa ko wallodiral gongo ngal tawa jamfa ala hakkunde maɓɓe tawa si jamfa waɗay ko keefeero jamfoto julɗo tawa julɗo jamfota ko hay keefeero nafeero jamfo julɗo musidɗo makko sabu noon nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko maagi gon man gashana fa laysa minna kala jamfiɗo men haara o jeyaka e amen menen julɗo ko jelo woodi jamfotoɓe hande feññina ko laɓa tawa koko boni woni nder foti ko ka konguɗe foti ko ka finde foti ko ka kuuɗe ka huwodire hakkundeji men tawa kowoni kon ka yaasi e kowoni ka nder konno lutudiri hada gishum man gashana fa laysa minna kala jampiɗo men haare o jeyaka e amen hande tuma nelaɗo makono ɗum ko nde ɓe natuno ka marche ɓe tawi joma ñamete on ndiyan ari jema ɓuɓɓini ñamete makko yimɓe ɓen sodata ko ɓuuɓi ko o ƴetti ñametemo ɓuuɓali on o waɗi dow o ƴetti ñamete ɓuuɓu ɗon o waɗi ley kala sodowo o sodir noon naɓa ari hawki jungo maɗa ngon dow on fof no yoori kono hewtoyɗa kama tawa ko ɓuuɓi kono nder to na ɗum noon falanoɗa koko yoori falana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam muha iley imo wahinede makko ka anna jibrila akhbarahu anna hada faala hada awe ko jibril yeetimo ukki sokew mamo e nder o ñamete nelaɗo ukki jungo ngon nder ton ha kolli ɗi memoy ko ɓuuɓi kon ɓeni ma hada ya sahibu taam kon ɗum ni ko ayo jooma o ñamete asabahu sama ko asama on heeɓi ɗum mana ko ndiyam ɓuɓɓini ɗum jemma halla jaaltahu fow hatta yarahu man yastari hanno waɗa ɗum hoore ɗo ha soodo o yiyata so sooday ko ko ɓuuɓi o soodi o yaade mum nelaɗo maki man wassana fa laysa minna kala jamfiɗo men o jeyaka e men ƴetten o alhaali ɗo nde hunde waɗunde ɗo watten e alhaaliji men ɗum ka wonɓe yeyde ɗo alaktilafita alwani goto fo e men ɗo ko oɗa yeyata ko na ɗum ɗo oɗa yeyata mo kala mi ƴettu o waaqi ɗo koko nelaɗo waddi o ɗo watta e hoore mum ka woni yeyde ɗon kala min wattu ɗon idan attaawunu sadiqu alladi laysa fiha gis wallodiral gongol ngal ngal tawata jamfa ala e mum wa laysa li ajli maslahatin fardiya ta naafi ha goɗɗo tum heɓa intérêt sagande tawi jama koɓe faala ko kamɓe tuyo ɓe heɓu goɗɗo goto heɓa sagande tawi neɗɗanke ko faala ko kanko tuyo heɓa heyditiɓɓe maayi ɓeɗo ɓe yarata yeeso wala budde min maslahatin jamia amma li kulli muslimin ko ɓe tawa nafoore nen ɗe huuɓitanay fof laysa maslahatan fardiya tawa moƴƴere muɗum ne yiɗi tan to jama on fof ma lorra iwa e maɓɓe ɓe fof maɓɓe ɓe wa'a wano maade ndin kalbuniyan wano maade yasuddu baduhu baba ndi maadi ɗo eɗen andi janɗe no ton koccu no ton jaare no ton siman no ton ndiyam no ton piiji ɗo kam no ton ɗi en anda fiye mum ɗi allah moƴƴiniri ndi leydi ɗum ɗo fof no moɓodiri fiyo ndi maadi ndi wawa wadde golle meɗen fiyo taw hara so ndiyam ari natata si nangue ari natata si goɗɗo ari no faala natude sina o bonnu o natata maadi ndin fiyodi golle mayri on ɗiɗo piiji fof no hawtude idan julɓe ɓen kamum kadi ko beeɓe wallidira ɓe jogodira oɗa sembina oɗa no okka ko oɗa okkata oɗa no mari ko oɗa mara a ƴette ko marɗa ko e koɓe mari ko wallidiren heɗa hatu june kode jungo an komiɗo hatu june kode jungo ma ko labudde min hetta ibadallah ilamu anna alwajiba ala kulli fardin minna an yakuna awnan li akhih fi lsarrai waldarra wa fi lshiddati walrakha wa anna allaha yuhsinu ila ibadihi alladhina yusaiduna annas ويتعاونون معهم في كل كبيرة وصغيرة أولئك يرحمهم الرحمن يوم القيامة فالأخوة في الإسلام كاليدين تغسل إحداهما الأخرى فكونوا عباد الله متحابين متعاونين في الخيرات فمن أنكر التعاون الأخوية الإسلامية يسلب الله منه بركة نعمه ومن عرف التعاون وعمل به كتب الله له في كل خطوة يخطوها إلى حاجة أخيه 70 حسنة بقوله صلى الله عليه وسلم من مشى إلى حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة يخطوها 70 حسنة ومحى عنه 70 سيئة إلى أن يرجع من حيث فارقه فإن قضيت حاجته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وإن هلك
faya min halikin dakhala aljannata bi khayri hisab. Haray siɓɓe julɓe aray no jeeya ko waɗɗi e goto fof e men yo wonu wallitotoɗo julɗo musidɗo makko ka newede e ka lor wallitoramti ka newede argol walla mo ha o tambito nde newede ɗo o jarna Allah tabaraka wa taala dow newede nden hara o naali yeddowo Allah waɗi yettugol Allah ngol ko wajibe e meɗen siɗen faala ɓeydanede moƴƴere nden en yetto e Allah e ko waɗani en kon yettugol Allah noon e nemaji ɗin ko waɗugol ko weltinta Allah nemin ɗon kon woɗɗitagol ko tikkinta Allah tabaraka wa taala nemin ɗon ta on tigui yeddade Allah haray ɗum ɗo ko wallodiral foti noon koko sattede ma ko newede e kadi Allahu tabaraka wa taala no moƴƴo jiyaɓe mum wallitotoɓe yimɓe ɓen wallitoɓe ko fanɗi e ka jam ɓen ɗon ɓe waɗoɓe ɗum wallitotoɓe juɓɓe musidɓe muɗum ɓen kaɓe tampiton Allah wi ɓen ɗon yoma yurmede mo yurmineɓe yawmal qiyama haray siɗɗo yagal ngal ka diina no waywa juuɗe ɗiɗi neɗɗanke on goya jungo lootay goya so tawi tu woni a wonimo jungo woto haray a heeɓi ella haray a wawata gollude a jogitiɗo juuɗe ɗiɗi haray woni jiyaɓe Allah yiɗniriɓe fi Allah wallodiroɓe moƴƴereji ɗi kala saliɗo wallidiral siɗɗo yagal ngal kal islam Allahu tabaraka wa taala ɓoore nema wonɗo e jungo makko on kala anduɗo ɓural wallodiral e hoore ɗiggere kulol Allah o gollitiri ɗum ɓawo nde o andi Allahu tabaraka wa taala windanemo kala taɓande nde o taaɓi mana kala teppere nde o sottini fi yahugol huntugol haaji musidɗo makko Allah tabaraka wa taala windanemo ɗum kala taɓande ɗon moƴƴereji 50 o montanamo bakkatuji kadi 50 wono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makiri noon ha nde o hewtidi e nokkure ko acci musidɗo makko ngo wo si tawi ko yawɗa wallugol musidɗo maɗa kon tawi ko a woni saabu ha haaju makko o hunti o heɓi nafoore konko walluɗamo ɗon an bakkatuji maɗa ɗin ɗi ɓoorete wawa ñande yumamaji bimma so tawi on tigui mayi e nder mum haray o maayi ko yaho aljanna haray ɗum ɗo ko moƴƴere molanade wonande enen ɓeeɗo julɓe haray no wallidiral ngal hakkude julɓe no fanɗi ha hande no woodi weelaɓe ha hatti no woodi haaruɓe ha hatti kono ɓe ala andutude ɓe weelaɓe ɗo no woodi holɓe wonɓe yarde ni tawa yey tout dolokke oɗo ganda oɗo ko sattiraɗo ɗum tawa eɗa fawidiri sappo noga capanɗe no woodi ɓe tawata ɗo si ɓe defi hande janggo ɓe defata ɓen no hakkudeji men enen julɓe ɓen ga ɓe bonna hay hunde ko Allah tabaraka wa taala windirani ɓe ɗum arsike on an Allah no yanñamma eɗa ɓaari sakuji tewka ma wallito ɓe andu to a wanede Allah tabaraka wa taala wona yiɗugol ma okkorinma ɗum wona anigol waɗa kadi o fanniri oɗa bal ko ɓe kadarihi subhanahu wa taala ko koddori e makko on haɗa wallodiri hakkudeji men yo julɓe ɓe wallidir ko julɓe ɓe wawi wallodirde innamal mu'minuna ihwa ko julɓe ɓe woni siɓɓe ɓen haara siɗɗo yagal ngal noon o landi ya wallito mo siɗɗo maɗon ta habbo ha o landama ɗum ɗo haray woni ko ligue islamique on addani en ewɗo kotuba hande ɗiɗen faala wattude ɗon konngol gotol ma konngole ɗiɗi ɗulle ko fi ko fewndi ɗo o 24 e 31 haray e yewtima woɓɓe go kadi yewtima yewtama kadi e nokkeli goo en nani ɗo en nani e nokkeli goo wonde 24 e 31 en jeeya ɗum wona fi julɗo noon ndaare tum jentoɗo radio ji ɗin fof koɓe wolata ko fi nouvelle chrétien ɓe wolata ɗum fi julɗo ko fi maɓɓe kamɓe ko kamɓe jii en jeeya ɗum few julɓe ɓe jeeya ɗum few worɓe e rewɓe fayɓe e janduɓe jeeya ɗum few ko jeeyi ɗum ko heeferaɓe kamɓe sincani ɗum hoorema e ma anzalallahu biha min sultan Allah jippinanaɗe ɗum dari 24 on feƴƴi Allah taw hara enen e ɓiɓɓe meɗen ɓen e wallitanoki ɓe 31 on no arde haray ko ɓuuri fandude mum gonko wiyangol keefeero bon heureuse année ɗum no harmama a julɗo par ce que na hitande maɗa no harmama a julɗo a wiyande keefeero bon heureuse année wona hitande ma few 2014 julɓe men jeeya ɗum few ko yahudu e nasara a jeeyi ɗum a jeeya ɗum hitande maɗa nden nde naatino en heeɓi lebbi ɗiɗi e mayre hitande wulwure e 150 hikka ila nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feri makka ɓe seeni madina l'islam nodda faade waɗugol no zicrayat waɗangol ɗum anniversaire fi hitande no lande l'islam nodda e ɗum tout l'islam ko noddi koye julɗo on daiman wa abadan yo hasbu hoore makko o ndaara ko feƴƴi hanki kon est ce que ko moƴƴere feƴƴinoɗa hanki yetta Allah tabaraka wa taala wakkiloɗa hande est ce que ngal ñallal feƴƴungal hanki ko bone wannoɗa e maggal tuuba ruttoɗa ka Allah yontere nden ko noon lewru ndun ko noon hitande nden ko noon koya miijude ko feƴƴi e mayre ko so tawi ko dewal Allah ngal ɗuɗɗinnoɗa e mayre kañum hitande nden ma lewru ndun ma ñallal ngal yetta Allahu tabaraka wa taala toroɗa ko ɓeydanede so tawi a faljuno
toroɗa Allah yo yaafama tuuba ruttoɗa hara wattade ɗum hitande ayre men ko ɗum ɗo woni ko l'islam noddi faade hitande ma lewru ma ñalla amma waɗugol feeto welo welo fi hitande no lanni laysa min al islami shay'a ɗum ɗo jeyaka ko l'islam haray en fo meɗen teddungal men duhiɓe suddiɓe enen ɗo fo mo ala paykul ɓiɗɗo makko janno yahowo e ɗum o mara miññirawo haray mo mari kawtal haray yo o reɓɓi yo haɗu yo o yamir fodde taga makko on Allah yiyanamo o yamiri o haaɗi wota jiwo maɗa o yahu 24 e 31 wota sagatani reteɗo maɗa o yahu 24 e 31 wota dépense ɓeyde ka ma fi 24 no hewti ma 2014 no hewtita dépense ɓeydire ɗum kama si wona ɗum ara a walli yahudu e nasara allahu tabaraka wa taala lamdi toytoma fi nden ɗo moƴƴere yewma idin la tusaluna anin naim on landete fiɗinemaji ɗi waɗano ɗon haray jokkugol yahudu e nasara ɗum ko hunde bonde noon neraɗo maji sallllahu alayhi wa sallam man tashabbaha ɓe qawmin fa huwa minhum kala nandindiniɗo e yimɓe haray koye maɓɓe o jeeya ida tasabbahta binnasi tuhsharu ma'ahum in lam tatubu ila llahi tabaraka wa taala qabla mawti aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر كيد اعداء الدين برحمتك يا حي يا قيوم اللهم اعزنا ولا تذلنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم ارزقنا الامن والاستقرار في هذا البلد يا حي يا قيوم اللهم لا تأخذ هذا البلد بما يفعله السفهاء منا اللهم لا تأخذ هذا البلد بما يفعله السفهاء منا برحمتك يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا والكسل كلا والبي والإبانتال